Indonesia, comfortably coming home quicker than they did last year. Right, settle down, strap yourselves in, here we go. The second of the Rwandan teams out today, the first of R&P SWAT teams out today. Hot favourites to break the record once again, just like they did last year. A time of 3:46.2 that they set on day 5 of the obstacle challenge. The marker laid down by their colleagues earlier on this afternoon was 4:20 by the Defence Force of Rwanda. Oh, this is good. This is good. Got a kick in the head there, he won't care, the adrenaline will be flowing. One more to come off the football. He's up to the top. Here's the second, keep a hold of those ankles. Don't even help out, they're straight off the other side, down the fireman's pole, across the balance beam. Keep an eye on that clock, we've just crossed the minute mark. They must touch the yellow bars into the sandpit. Cargo net. Just look at this. Always, always strong on the final day. The SWAT teams of Rwanda. Forgive me if I'm ignoring you in the chat, but I'm not taking my eyes off of this, that's for sure. You'll just have to wait. We hit the 2-minute mark. Oh, someone didn't hit the bell. Has that broken their rhythm? He's going to have to do that again. Ooh. That may have cost Team 2 of Rwanda. Judge Jeff sent him back. I think he was just going so fast that he, I think I heard the buzzer. I didn't hear the bell, and I don't think he actually clipped that bell. He took a swing at it, but maybe he's missed it. Well, how much time has that cost them? There was a little bit of confusion in the ranks. Here's the final 2. The others are sprinting along. There you go. No issues with the bell there. Fireman's Tower. Look at that. Already one of them off the traverse rope. A mouthful of water goes to ground. We've just crossed the 3-minute mark. Remember, today's time to beat is that 4 minutes flat set by the Uzbek police. They've got 40 seconds to get everyone home. They're not going to break SWAT Team 1's record of 3:46 from last year, that's for sure. Here we go. Come on! Rwanda SWAT 2. Up and over the Irish table. Seconds ticking away. They won't be the quickest today, but will they come in second? Can they beat their colleagues, the Defence Force of Rwanda? They're 4:20. That's the target as he falls off the top of that wall, and they sprint across the line, stopping the clock in 4:19.7. A second quicker. In fact, not even a second, 3/10 quicker than the Defence Force of Rwanda.
Now it's the turn of the Special Task Force of South Africa. I know you've all been waiting for them. And Stefan is with me again. He's going to take you round in Afrikaans. Goeiemiddag mense, welkom hier in Dubai, die Verenigde Emirate. Sien nou hierdie spesiale taak, maar hulle gaan nou die eerste hindering van die Jacob's Ladder. Hulle het nog 19 wat voor hulle lê. Hier is ons eerste man hierso by die touklim. Hulle met altyd daai klein geel klokkie klap aan die bokant. Enigiets wat geel is, moet hulle altyd aandraak, bly weg van die rooi. Goed sover, tyd lyk goed. Daar word ons Terwesmuur in by die geel, uit by die geel. En daar kom ons by ons Atticroll. Maar lyk goed sover, derde ene daar op die, vierde een op die Terwesmuur, laaste een op die touklim. Goeie tyd sal net so bo oor 'n minuut wees per baan, ons het 4 bane hierso. Nou gaan almal camp oor daai horse jump en daar by die touklim. Ja, kap sy daar so oor. Pragtig doen, hulle is nou daar by die human ladder, al klaar mooi opgelaaid daar so, ons sien dit baie mooi. Nommer 3 op, tot net die 4de ene. Kom aan. Klam vas. Nou kom hulle nou moet hulle uithou, aanhou. Daar bo, kruip op. Ja, begin dit laat. Mooi sterk daar so, love daai sokkies wat hulle aan het, baie mooi gedoen mense. Nou daar by die fireman's pole af aan die ander kant. Dan moet net oor daai balance beam kom. Nou kom hulle nou by die balance beam, hoe vinniger hoe beter om te doen. Hardloop. Monkey bars, pragtig gedoen, lekker wye armswaaier daar wat ons daar sien. Goeies. Nou sien op die balance beam, mooi gedoen. Kom, tel hy spoed op. As hy nou, helfte van hulle is al klaar die ninja boards, lekker eenvoudige hindernis daai, dan die low crawl, die lip crawl soos mense van die ou manne ontken. As hy, onderleer. Sien van die manne is al klaar daar so op die cargo net, so halwe 2 en 1 hindernis daai, dan kom hulle daar so op lekker uitgestrekte kabel, met hulle self daar balansering oorkom, daar aan die kant aan die middel bly op die geel. Dan gaan hulle na ons rollerbaas toe, vir ons roldromme, of die roly-poly, of die dream crusher, soos wat hy oor die jaar begin genoem word. Wat net jou tyd, doen jou ding reg, en daar gaat hulle. Ja, goeie sover. Sien die ondersteuning daar van Allen Werner van die langs aan, baie gedoen sover. Die sirene wys aan dat die drom tot op die einde van die hindernis is en dan moet hulle net daai geel tokkie weer klap, dan kan hulle van hom afspring. Baie goed sover. Kom, daar is hy. OK. 2 manne om te gaan na hierdie ene. As hy amper daar. Die ander 2 manne is nou klaar op daar so by die fireman's stairs. 2 met daar so opgaan met klimmuur, en die res van hulle kan daar opspring by die trap en dan daar weer eens by die glypaal afgaan, daar na die waterput toe. As jy ons nog geen 2 om te gaan, een amper daar, halfpad daar. Daar is een op. OK, druk deur, moet klaarmaak. As hy, haal mooi in, amper daar, maak seker. Lei daai klokkie, daar is hy, klapbel, there we go, baie mooi genoeg sover, laaste ene daar, Elma nou op die paar, kom, hou vas, trek deur. Amper op die einde, kry daai liggie aan. Pragtig gedoen, klap die klokkie, mooi gedoen, en daar gaat hulle nou is dit afdraande. As hulle deur daai waterpad gaan, is dit gewoonlik soos 'n handbriek, dan raak party mense 'n bietjie stadiger, is net so half as vir jou liggaam heeltemal afkom, maar die manne lyk goed en sterk. Daar is ons op die commando crawl sover, hier en al klaar by die Irish Sable of by die touswaai. Nou is dit net nat raak en kruip. Nou hy voet lekker hoog, daar sy kom tot by daai punt, lei daai klokkie kom deur. Op mekaar se boude daar, baie mooi sover. Ons kyk wat ons daai tyd kan breek van 2025.
Daar by die Irish tables. Hulle kan mekaar nie help op die Commander Crawl nie, maar hulle kan mekaar help op die Irish tables en die solo wall. Daar is hy deur, mooi. Ok, nou moet jy net spring, Irish tables. Almal die laaste ene daar op die Commander Crawl. As hy, swaai om, trek en go. Hak die knie, daar is hy, pragtig gedoen. Goeie ritme, sien 2 manne sal klaar daar by die solo wall daar aan die verkant. Dan met die tou swaai, lekker hoog vat, swaai deur, voete hoog op. Goed gedoen, derde man deur. Skom my, 4 man deur. Die manne hardloop nou lekker. Laas jy op die tou swaai. En almal is deur, nou sit net hy so gaan tyd, oor die Irish tables. Lekker hoog op, oorrol. Fantastiese fiksheid wat gewys word hier deur die spesiale taakmag hierdie jaar. Lyk of hulle aansienlik hulle tyd gaan verbeter van laas jaar. Nog een table, dan sit Muur en is huis toe. Kom ons maak klaar. Opgeruk. Mooi gedoen. Help oor. Op die voete, kyk na mekaar. En daar gaan hulle huis toe. Aansienlike beter tyd. Oor die 45 sekondes af van hulle vorige tyd van 25. En baie trots op julle. Baie geluk met julle 2026 UAE SWAT Challenge. Baie goed gedoen. Baie trots om saam met julle hierdie te deel. En baie dankie Suid-Afrika dat julle so mooi Suid-Afrika en die spesiale taak mag hierdie kant ondersteun. Dit beteken ongelooflik baie vir ons ou taakies hierso in die Verenigde Emirate. Baie dankie. How are you, Bockies? You can relax now. I've never seen Stefan so nervous. Did you enjoy that? And put it all in